Langhin town along PMAYU ahemso ke choklim pen kikim ke da phutha US UK a song pen pinpura lo ka bajirda Tarabasa Tempo Association atum BJP Racharya song along kaching bedunpu alam ke ahokali Akimi VDC Amaipu Krishna Basumatari Aphan Langhin BJP Mandal Committee atum karcho Karbeng nong live da Abirta long pen nili sami juli bepi nanarju ikha Abirta tong pen ke boy da rara phan mesen ahem padolong nang pumathasi sarkar pen PMAYU ahem rara phan piponlo bunta pinnanga na dimalong ki ahem ki kim nang jia teng lapen kipi kapajir nang jia teng pen kipi pon pedera jok kedam tang mati jong ni phai CR ni US UK a song pen town and country planning deputy director along pinpura lo kapajirda Langhin Municipal Board pen Langhin rong sopia long ki dukela arara phan ke panong pon PMAYU ahemso ki kim kerang aron rela pen ke chokche ke thepe ke phuthak prabjin pen CBI ke tarli padu ponang jipura ke damtang ni phai ECR ni US UK tiripia mai pen Town and Country Planning Deputy Director Arideng Pinpura lo pajirda Bangso Pinpura lo ke pajirda mahut Pinpura lo along ke jongpon ke Langhin Municipal Board pen Langhin rong sopia long ki dukela arara phan ke panong pon PMAYU ahemso ki kim kerang aron re thepik PMAYU guidelines ateng pen sai claim clip pin lapen hapu guidelines ateng ke contractor amatsi ave seta contractor atumsi beneficiaries atuma phan withdrawal form along signature mate redact papi bor idatsi beng along tangka withdraw datiti lapen laso along municipal board chokamara tumta thedong kachera dundo lasi bangso phuthak CBI ke tarli paduponsi adai ke dove katuma phan so daga kangsa ki ponvek nangji puta pinpura lo along ke jong padudunsi US UK tiripi amai phu bibison teron kongchun bang jintu hajarika tumpen Town and Country Planning Deputy Director arideng pinpura lo pajioda Langhin Municipal Board dor against বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আমি উত্থাপন কৰি আহিছিলো যেটো PMAYU যোনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনা যোনটো ঘৰ নিৰ্মাণত বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেংকাৰী হোৱাৰ আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ কৰি থকাৰ পিছতো আজি আমি ডিফুৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ যেহেতু এই প্ৰজেক্টৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে প্ৰজেক্ট মিছন ডাইৰেক্টৰ হিচাপে তেওঁ গোটেই এই প্ৰজেক্টখিনি চাই নিৰীক্ষণ কৰে সেইকাৰণে আজি তেওঁক আজি এখন আমি দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ ইমিডিয়েটলি তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি তেওঁলোকক জনাওঁ আৰু যদি অনাগত দিনত যদি ইমিডিয়েটলি যদি তদন্ত নহয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি হাই অথৰিটিলৈ যাবলৈ বা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি ব্যৱস্থা লৈ যাম বুলি তেওঁক আজি আমাৰ ধৰণৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তেওঁক কোৱা হৈছে হাৱাৰ কি হাত পেন হাৰসিং ৰংপি কাৰ্বিং লং লাই Kepa manghu kachong thui pen monita men pen penangana tumke rara phan ali ke chu en asai ke klemta du koktiti lason tak thaksi ke damtang phai kuni ni phai thom kebarni Tarabasa Tempo Association atum MLA Dorsing rong hanga hem ka humri damahud alang lituma phan BJP elek pen karcho pen BJP asong long ka chingbe dunbu social media long ka baje thangke ahogalam kalipusi ke damtang mati jong ni phai ECR ni pherangkya mai kangnia hut lamklar chipipon Bangso pherangkya mai ke phanangko gathe lake kedamtang phaikuni ni phaithom ke bajo Tarabasa Tempo Association atum chingwai si non sokerot kirim ke tanga polo apotsi cricket kapathu binang bu chingwai pen hawar ke hat mate haurakhat MLA ahem an pale damlo bonta hala dakile ram mahuda bangke MLA Dorsing rong hanga phan kache tong damlong ledera jok MLA Dorsing rong hanga chor sangpi Sabina teron pia phansi che tong damlo Setami chingki chethan long leang ko penamar Tempo Association atuma phan BJP a lekpen karcho sai deng pondera jok Tempo Association atumke manghu prong somsi mandetlo
Laswajok BJP claim bang phuatuma bang social media long kepaklang pona bangke Tarabasa Tempo Association atum pinni pen BJP along nang chingbe duntang lopusi Abirta kapachatak rongajok ningkang samsi chepaklang pon Lasimo ke bangjilang arni penke muni da phan ke pamang huasai ke claim klede ja phansi chuningri padoponlo je tuwe social media long tum che thek long lo je tempo Tarabasa Tempo Association ke BJP long si mas dun lo mate dak si joining dun lo bolam si nitum che thek long lo sila bangke ahok kali nile tumke ahok pet bangke nile tumke dam bangke Tarabasa Tempo Association tum khela bi judo cricket khela bi pulaso ka chingai dan amar laso chingai dam phansi ni tum sar MSC sar long mate dak tum fully constituency MSC sar long dam lo dam pen hala phan ta chetong nam de ahok lang amar baido ansi chetong nam lo baido amar laso lam che than long le angko nil tum phan hadak bangke belek mane prekdak asong si tum che theklong lo mat BJP mars joining a system si niton han wadam rong lo dak mafla pen alang tum podu marjan pen ar cholo yalo lasi labang ke alang tum ta social media long lason mang ke puspeden ning athe ni tum ke non make na hok party long ten bolong de ni tum ke driver pani tum ke driver si sedo ba ni tum ke Tarabasa Tempo Association ke ni tum ke na hok party long dai ni tum ke involved de lasi labang ke alang ni tum ta tuning relo je monong ti lason mang ke alang ni tum ane social media long che thang de man se Nilitum jongsi BJP chingbe dunji pulote lason ajodam joy huajat ke claim clay rat ke ong mate my meeting along si chepaklang dunji bonta non ke thangalam chini ne pin pen nangpa mang huprong abangke chokche lapenitum Tempo Association atum ke non amat majok a political party alongta kachepa og dunji alam matha thepusi pherang kya thengno than pachini pon tuwe kedam da torsi mahang MLA em kedam makan di tumke pene padak masalah apa Kongres tang BJP tang dur pu beli tum kedam kali itu dak kedam mangke je duk Tempo sai tum anta non aport la sobre te kriket club binang ma pu chi bai bang si kedam itu amat si lahai lam chi bai long liang ko masih di tum han ke mafla pen archu derlo amat BJP ni yang la sona BJP parti sina mas nu ba sina maklang ro masih nyam ta chemang hu de lo la sila sona BJP de polo athe ni tum nang si akpet ke mas tun pol tu tum meeting ke the tan di tum ke chi a leng ong long si ma chaplang ji asila son ki bithabang la bang chok che la pen tu mang ke parti la apen ke tum parti lain nang bali apen na BJP na sompen wa tum ke kali Pholoni pendir chona rongpi Karbiang long live Non hejong sarkar pen puthot ke jongpon vidisi akimia mai phuaphan langhen habar BJP klembang pubang phia tumpen karcha mai kapadopon lakha khre ke thom langhen constituency ka parlo BJP mondola sahe malong ke damtang mati jong ni phai ECR ni non hejong sarkar lapente langhen hawara ratum ke jongpon mi vidisi amai phu Krishna Basumati re phan karcha mai padopon Bangso Karcho Amayalong Langhin BJP Mondolamai Phu Sunil Kumar Boro Langsomepi BLCC Amai Phu Sathe Singh Rongpi Yuwa Morcha Amai Phu Dhuniram Rongpi Langhin Mondol Prabhari Amai Phu Bimol Terang Langhin Mondol Mahila Morcha Amai Phi Rina Boro Kisan Morcha Amai Phu Samsing Rongpi Anparta BJP Rat Cyclem Bang Phubang Phiatumta Chitong Dunpen Bangso Karcho Amayalong RDP Dun Karcho Amayalong non hejong ke jongpon akimi VDC chairman Krishna Basumatari lam ke jai pona tengke lapuan ni liphan arpu ke me lapen arpu ke the nangke pek pona bangke ladak langhena hawara long ke do BJP rat cycle bang hubang phetum kachepa duga joksi nili ke longlo lapen akiro sitami pipajiro lapen KACCM Dr. Tuliram Ronghang aning ke me anparta rara kisung ahut kumara bang pusi bang soang hoyalong ke dopen rara phan kelang pon thejima pu kamatha pena joksi pini nili phan bang soang hoi nang ke peglo pusi rara thengno chethan pon moi nijukti hoar babe moi 15 মে
আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ সন্মানীয় চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ শ্ৰীযুত ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং দেৱক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ যাচিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ 13 নং আঙুঠিন সমষ্টিৰ MAC অৰ্থাৎ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ EM হৰেন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ যাচিলোঁ আৰু আমাৰ এই দলৰ লাংহিন মণ্ডলৰ সভাপতি শ্ৰীযুত সুনীল কুমাৰ সভাপতিয়ে বিশেষকৈ বহু কাৰণত বহুত সহায় কৰাৰ কাৰণে মই অন্তৰৰ পৰা আমাৰ ছাৰক ধন্যবাদ যাচিলোঁ La anchota kali bangso amai long VDC amai phu kaning je ponthuke kedam tang aning kan setame abarim VDC ta ke claim kedam mesen lo bon setame non niliphan puthot nangke jongpon ke nili setame kopai ki melo anparta kedam tang an aning kan pen an sose pinning pen ke pinnang an rong rup kaching thora size tami deng pon pubuta ningje ponthu langhen pen sarpang ring tigathar Karbi Anglong live Nijang Karbi Anglong along rong khang along ri tengkara langso pathu aklam along tengkara langso FC atum benche patir piponsi women football tournament semi final angkung kiram tang phai kuni ni phai thom kebarni kapathu pon Kalitang kachi ti mungpi chiki momen pen kepaman pon women football tournament tengkera langso FC atum benche patir piponsi semi final angkung langhan women rongbin FC pen rongkroi women 11 star FC atumang bongsi pathu pon lo Bangso semi-finals kapathu ponalong Rongkuroi Women FC atum kangtang pen ki thek muchera jok goal pho an Langhan Women Rongbin FC atuma phan piponlo Halapu Langhan Women Rongbin FC atuma bang goal isita kachitu dunone dera jok Rongkuroi Women FC atum goal pho pen chepa hai ponsi angdung kiti angdeng along an chepa le dunlo lapen bangso angdung kiti kapathu ponji lake men miji Women FC pen Rongkuroi Women FC atumang bongsi tengkera langso pathu aklam along chepati padupon ho Dongka mukam pen wikibe Karbi Anglong live Tadi pinya ada Abirta kila puansi kang tonik lo.